Ассалому алейкум, бардaro. Машина албатӣ Mercedes-Benz E-Class 211 кузов. Объем мотор 3.5 6 цилиндра. Солиш 2009. Ҳуҷҷатош то моҳи апрели соли 2025. 4 дарбес ключевой доступ. Бардaro. 4 баллонш дар ҳолати хуб. Видеоархив мошин. Вау, соатон омада баъди тури бардaro. Бибинед маҳбубтон шавад харидорӣ кунед. Передни задни партроник, задни камера. Ойнаҳо ҳама бликай бардaro. Бесключевой доступа дестин. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Парда дошта. Ина ҳолати салон. Мошин панорама дорад. Ҳолати пешаш. Лифт памяти сидения. Коди мошин. Техпаспорт 2009. Мультируль ду тарафа. Липсток. Круиз контроль 132 000 мил. Режим вождения. Старт-стоп воиджа дошта. Обогрев сидений, задняя шторка. Климат контроль. Нархи мошин бардaro 80 000 сомон. Лайкро фаромӯш накунед. Ба саҳифаи мо обуна шавед.